koin terdapat dua sisi, gambar, angka. Dalam 2 koin, gambar, angka, gambar, angka. Dalam 3 koin, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Sekarang mencari rumus NS dengan gambar-gambar angka, gambar-gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, angka angka angka, angka angka gambar. Jadi total semuanya 8. Sekarang mencari NA. Paling sedikit 1 angka. Kalau lebih nggak apa juga. Kita tulis ulang. Gambar-gambar angka, gambar-gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, angka angka angka. Jadi jumlah semuanya 7. Jadi NA per NS Oh no! sama dengan 7/8.